Yanongin sngam, yanongin geng. Balai uway unong yalam kaway ka parti Ukraine dakung way, bat uway pat Ukraine dakung way. Kajong no kabaday, bat kajong no kabalay. Ngi kipay ba bapli, ngi syuang lengo. Dapan bang uway las ngaw bang dapan ting uway ru las ngaw ting Ko ki politician bon sertam. Dapat khatsuase syuaban kren sya kipay ba. Yala de pim lelai ken. Ken mau bon ki baddo tia bat bon jingmut. Naka jing kren jong pi. Kenal di mana kau luar. Tam sudah election kilaja. Dari galun kenal pada. Di kemarin pada kongres sudah belum merah. Galun doktor pun ada ini. Kumpulan diajar kinong song Iwan sana kion ba penjene kapang kawan beram yana. Lasin kini kisah ko saudar doktor Mukul san ajar sihir dari kenun kitong di pada. Pantar dari NTB kawan di Bandung san ajar sihir kenal. Tam suku election kapang kawan wah di dari luar itu nomor NTB kira-kira syakaru. Artayo menjua. That the new program of this government, which is the Focus and the Focus Plus program, through which we are giving 5,000 rupees per beneficiary to individual accounts and 5,000 to the group account. I want to assure you that we will be implementing this scheme in this area also, and I have asked our leaders to ensure that all the lists that need to be collected are collected, and these are then processed through the proper channel and system, and different officers have been given instructions to ensure that all the different processes that need to be followed are followed, so that we can continue this particular program and implement this program in Mokundro constituency also. There have been many talks, and many people are spreading the word that this particular scheme is a loan. Let me assure you and let me give you full guarantee that this is not a loan. You will not have to repay this money back. We are distributing this to help and to support our farmers, and hence the question of taking back this money does not arise. Ipiang so bahaya piparo ki para loki para jor sashi sin syaka simple life story. Pat babai yano kenyin ngeng, bat yano kenyin beng. Artayo menjua. Haka jingyalang priang burom ka NPP ya ubakan sing hajong syah. Ukon rat sang ma. Ula penting na. Baka pisa san hajar tengka leng baka fokus. Kabala Aisyah kinong rep kam day satia kalon. Henry kadai ka skim ka baka sorkar ka Aisyah kinong rep. Bat kan ompan biang satia. Nalor kata ula ong susu. Lada ka sorkar NPP ka wan biang hakabor. Ka sorkar kan ay ka ni ka skim man usnem san hajar tengka syakaway kalongi. Henry haka kasaw taring menta ubnay. Haba uba Ernest Maure u presiden ka BJP Meghalaya unit. Haka por ba ulay ban play ya ka office BJP pendeng so-saw kabahab hamau senram konstituensi ula ong. Baka tay ka pisa san hajar tengka kam day satia ka skim Henry ka day ka loan. Haka baka bang kan sawat ya kipaj ba tang maryakut election ban siu ya ka day ka pisah. Daka ba ainuk saru ya ka ay ka balajia haka por ka sorkar u doktor Mukul sangma. Kanega jingkren une uhe ka BJP kalabo ya kipaj ba haka umdum. Yano on ngej bat yano on beng. Mano bakren ya ka basisya. Bat mano bakren lamler. Kum kipaj ba hadu mentah ngim nang syuk ban perkhat. Henry tangkaway ngin ong. Bakordit ya piki politician. Kiba sujler bat yalam bakla. Ya kipaj ba balului. Kiba do tiak do dem bat klumar jengmut. Naki kam tok kam syukor jongpi. Klam dan nyaw mano na pedang kita ki arngut kiba keren ya ka jing sisya. U chief minister lani u presiden ka BJP Meghalaya unit. Henry lada ki sujler tang ban yalam bakla ya upaj ba. Bat ban yonong politics yalade
kordit kum ya kita kijak politician namar ngiki pajba ngimdon kam yakin no yalam kiba kloy ban penklumar jingmut yang ngiki pajba naga mentah kajing mentoi politics yaki hado mentang ngimtip uai ubak ren ya kabasisya bar uai ubalam ler henrei kapor kan batai detat hado begini sembiang haka wei pat ka video kublai sibon